Nikizima Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona inyanga MPEDI TV siyakubingelela mbukele futhi siyakwamukela. Bukelo wami njengenjalo ke ngihleli nomkhulu wodi la ngihleli nenyanga yoMPEDI ngihleli no DStv bathi Captain my Captain. Khehla lamakhehla. Mkhulu ake sibingelela ababukeli emakhaya. Khehla lamakhehla ngiyabulisa iNingizimu Afrika yonke ngibulisa phesheya kwamalwandle inyanga yoMPEDI umkhuluthi ngisegoli 131 eMarshall Street Johannesburg CBD ila ngitholakala khona ila ngenza khona umsebenzi wami wedluzi sondela mfana ila kona ngenza khona umsebenzi wami wedluzi la ngisiza khona abantu la ekhaya ke number 1 uyahlolwa ugezelwa idluzi ugezelwa inhlanhla uphakamisela ithongo lakini uphakamisela inhlanhla uyathwaliswa uyaphakanyiswa emva kwalokho la ekhaya sinama products futhi la ekhaya ke sisebenza umsebenzi wokukhulekela abantu nokuvinto zabantu esivalekile inyanga yoMPEDI umkhuluthi all the way from all the way from Johannesburg CBD. I'm no longer in South of Johannesburg, I'm in Johannesburg CBD ngaphakathi la ngitholakala khona. Siyabonga amakhosi. Sibonge mkhulu. Mkhulu ake sibheke lama ngabe sithi Isithwalo has to do with water spirit. Okay, fine. Isithwalo has to do with water spirits. Abantu abaningi they say ukuthwala is just a normal thing of which uyayenza then uyaqedwa. Mina ngimangala ukuthi kanti wena nyanga ndini osuku usebenza umuntu nje normal after wasuphumile kuye usuke usebenza umuntu kanjani. Okay, fine. Nyanga yoMPEDI mkhuluthi baje indawo uhamba kanjani. Number 1 mina ngiyamangala. Uzwe umuntu ethi yena uyathwalisa but umuntu wakhona akathwasanga. Uzwe umuntu athi yena uyathwalisa but umuntu wakhona azange athwaliswa kuqala. Mina ngimangala ukuthi how can wena uthi umuntu othi wena ukwazi ukufundisa umuntu, maybe for example udokotela ofundisa abanye odokotela but udokotela ongafundiswanga. How can you become and how can you be ube perfect kuyinto ube professor yento while wena into ungayenzwanga? Ungathi wena umuntu ungakwazi ukuthi wenze umuntu ngabe kanjani lento lenkosi yami. Ungakwazi ukwenzela umuntu into le wena ongayenzelwa ngaqala noma wena wenzele umuntu into le wena ongayifundiswa ngaqala. It's impossible. Kunabantu abaningi of which they claim ukuthi bona bayathwalisa but umuntu wakho number 1 akawazi amanzi. Akazi emanzini ukwenziwa ini. Umuntu wakhona impande ukuphakamisa umuntu akanayo. Umuntu wakhona la asuka khona uvele nje asuka nje avele nje avuka nje kwayinyanga nje esithubeni avele nje azenza uclever adla imali amosha imisebenzi yethu njengathi inyanga ziqiniso esithwalisa abantu ngokwempela. Mina ngimangale ukuthi umuntu meje nithwalisa umuntu but yena angathwasanga futhi yena engathwaliswanga uthwalisa abantu kanjani. Nyanga yoMPEDI woza naso. Okay, number 1, when we say Isithwalo has to do with water spirits, we mean ukuthi uma umuntu namhlanje umthwalisa namhlanje afike enyangeni ufike uthwaliswe muqeda kufika enyangeni namhlanje uthwaliswe muqeda kuthwalisa ukuthwaliswa komuntu kumele ukuthi umuntu aqhatshwe because uqaba umuntu sikufaka a certain spirit in your body esizohlala kuwena sisebenze lo msebenzi lo kumele usebenze phezulu impilo yakho. Then emva kwalokho kumele ukuthi ulale enyangeni noma ulale ehotel, there is no problem. Then kusasa ekseni uyathathwa uyiswa kuphi emanzini. Kuyapita happy uyiswa kuphi emanzini. Uma wena uyiswa emanzini lapha emanzini uma sifika sithola ukuthi kunonkulunkulu wembuzi, kunonkulunkulu wenkomo, kunonkulunkulu wehashi. Once uma sikuthwalisa wahlanganisa nonkulunkulu oyihashi usuku winile, it's your win. Once uphakanyiswa wadibana nonkulunkulu oyinkomo, it's your win. Once uphakanyiswa wadibana nonkulunkulu oyimbuzi nakhona it's your win. But unkulunkulu omkhulu emanzini unkulunkulu wehashi. Okay, fine. Lo nkulunkulu embuzi uyena omemezayo ukubizela abantu ukuphakamisa uyakulungisela ulukile he. Uma usuka emanzini uqeda kuthwaliswa uqeda kuphakanyiswa uqeda hlanjululwa lapha emanzini sikugeza ngamasi. Why sugeza ngamasi? Uma umuntu umqela umnotho umqela ukuphakama umqela imali umqela umhlahlandlela okuya phambili phezulu impilo yakhe, loyo muntu loyo dark or blue kumele umsebenze ngamasi. Lamasi lawa
ayenza lo muntu lo ukuthi lo muntu lo umnotho uze kuyena ugijima. Lamasi lawa ayenza ukuthi umuntu imali ize kuyena igijima. Uma simqela umnotho, simqela ubutshemi, simqela ukuphakama, simqela ngamasi. Kube kuyikuthi ke megeza ngalamasi lawa, lo nkulunkulu wakhe osimfaka la kuyena ukwazi ukuzwa ukuthi lo muntu lo udinga lo muntu ufuna ukwenzakala ini ngayo. It might be a pastor, a businessman, a contractor, a principal, a taxi owner, or any muntu ukuthi uphezulu, or umuntu ukuthi one security company. Labo bantu labo abantu abathwaliswayo, or mhlawumbe lo muntu loyo uowner imoshara. Okay, fine, kulungile ke Inyanga yoMPEDI mkhulu, hamba nabo labantu. Then kube seyikuthi ke lo muntu lo kusasa uyalala ngithi namhlanje ugqatshiwe, kusasa usemanzini uyageza, make that ugeza the very same day akalali endlini kwakhe. Le ngifuna uyizwe ke manje, awuthi ngikuthathela amandla kuqala. Red Bull energy drink, it gives you wings. Tell her, man, it gives you wings. Hey, stop laughing there, you'll make me laugh too. Okay, fine. Lo muntu kusasa uyavuka ke, uyageza. Maqeda kugezwa, meqeda ukugezwa ufaka impahla ezintsha. From sokisi, underpene, sigqoko, isicathulo, jini, iteki, ini makumfazi, iphentelisha, ibrayilisha, makuyindoda, underpenelisha, nayo yonke into. Why mkhulu kumele lo muntu lo afake lokho konke lokho? Uyabona once uyenyangeni, inyanga yakhona magqokisa impahla ezintsha, isuka ilahla imimoya yonke kade ihamba nawo, usungenwa yilento lentsha le. You need to wear new clothes. Okay, muqeda ukufaka impahla ezintsha, that very same day muqeda kugezwa, ugezilwe wafaka impahla ezintsha. Muqeda ukufaka impahla ezintsha, awulali kwakho. Uma ulala kwakho, you make sure ukuthi you don't have sex with your man or wife. Because of uma usuka la enyangeni, kumele ke manje uhambe uyothola umuntu. Loyo muntu loyo uthola umuntu ongamazi. Lo muntu ongamazi ulale naye. Lo muntu uhlala naye, lo muntu loyo umnikeza ubuwena bonke. Umnikeza ubuwena bonke. Lo muntu loyo kumele wenze difara yiseso, munandi nandi, chiwo mo, hawa mo, chey, oh papa, oh, hey, you give me good, you give me nice, oh, it's getting in papa, oh, farafira shakaraka. You need to speak in tongues on the day. Why must you do that? Uma umuntu uke walala naye before, loyo muntu loyo uba nobuntu bakho. Lo muntu loyo meba nobuntu bakho, it's a problem. Akumelanga ukuthi ulale nomuntu onobuntu bakho. Kumele uthole umuntu ongenabuntu bakho. It's either you get a sex worker, or you get a prostitute, or you get anyone of which ulegude but lo muntu yakhona umazi. But umuntu yakhona kumele kube umuntu ukuthi uyalana strong. Then at some point kumele ukuthi uthole umuntu. Lo muntu omtholayo kube umuntu omthola kuthiwa kuphi le ndawo ethi makhosi ethaveni. Umuthwala lo muntu ethaveni umake sure ukuthi intombazane elala nabantu each and every week la ethaveni. Noma uthole umfana oyekuthi lo mfana lo ulala nabantu each and every week. If you cannot awini kulokho, uthatha ifone yakho. Umuqeda ifone yakho, ithi mfutha taqala. I want to show you something here. Uthi mail umuntu wesifazane, sex worker around Johannesburg, uma usegoli. Then when you say male sex workers around Johannesburg, it will show you male prostitution in Gauteng, male sex worker Gauteng. Are they male sex workers? Male escorts Johannesburg. My story, Joburg man, on why he became a sex worker. So Lana is an app. Norma, it's a site of which will give you male sex workers. Can you see? Meet a male prostitute based in Africa who charges fund rent for 1 round. Why would? Then when uma lo muntu lo ethi uzokucharge fund rent for 1 round, when I am telling you no, I'll just give you 1,000 rent. Then what you do, you will have sex with that person. Having sex. After having sex with that person, ngifuna ukuzwe kahle.
this is what's going to happen. Kuzophuma insila yakho ingene kuyena. Le nsila ephumayo, by the time uthwaliswa, igazi lakho lonke, ukuhlupheka kwakho konke, kuyahlangana. Maqeda kuhlangana, buhlala as in form of sperm ngaphakathi kwena. Then you need ukuthi ulale nomuntu. Lo muntu lolala naye kumele ukuthi kube umuntu oqala ozomqhamela. Lo muntu omqhamelayo inhlupheko yakho konke yonke iwela kuyena. Uma le nhlupheko yakho yonke iwela kulo muntu lo ngifuna ukuzwe kahle. Lo muntu lo kuzoba uyena ozokusebenzela. Let's say for example you are a pastor. Let's say for example you are a politician. Let's say for example you are a business person. Lo muntu lo, the contracts ozosithola ku business yakho zizoza through lo muntu lo, because of ulana sex worker. And this sex worker, number one, ulala belungu, amandia, amashina, amanigeria, ama albino. Yi abantu abazinkawu, ulala abantu abamahlubi, elabantu ukuthi ba different. Laba abantu bonke abalala naye uyena umuntu okulandela labantu bonke ukuthi labantu beze kuwena ku business lakho. Umoya wakhe meloke elalana. Umoya wakhe uyagijima uhamba yonke indawo, then your business iqwala ngabantu through yena. Njengoba lele naye, njengoba wamuphi kukunasi, njengoba namuphi ipinasi, yena ulethela abantu through umoya wakhe. We always say sex is spiritual. Sex something of which you need to respect. Sex something of which kumele uthi uhlale kuyona uyihlonipha, because of we know how does these things work. Then loya muntu loya ukuhlupheka kwakho konke uyakuthwala yena. Uma athela ukuhlupheka kwakho konke yena ukulethela ubutyebi, yena ulethela ukhaya, yena ulethela imali. Ngama yamagama le yanto yakho elande emanzini isihambisana nalo muntu lo. That's why we say ukuthwala has to do with water spirits. Anyeke wena uthi uthwalisiwe but wena uyiswa ngemanzini. Anyeke wena uthi uthwalisiwe but wena awuhlangananga namanzi. Anyeke wena uthi uthwalisiwe but there are no sacrifices like this one. There are no rituals like this one. Okay, fine. Uthwele enyangeni. Uma uthwele enyangeni, inyanga ikunika lento le. Le nyanga iyakutshela ukuthi kusasa awulalani namuntu. Uma inyanga ithi kuwena awulalani namuntu, lo nyanga leyo akuthwalisanga. You must just take this thing and give it back to lo muntu okuthwalisile. Uma umuntu ethwalise rich, ethwalise straight ngendlela yemali, ngendlela yokuphakama, lo muntu lo kumele akutshele ukuthi you need to have sex. Kumele uhambe yolalana, because of le mithi le yokuthwala iyakhuthazwa. Kuthiwa ngeSiswati uyayikhuthatha le mithi. Uyayikhuthaza le mithi le ikwazi ukuthi isebenze. Lento le kuzigijime idinga ukuthi ulala nomuntu. Then nayinda emva kalokho you will get ukuthi umunye umuntu akalale into engikhulumayo. Ahambe makumele ayodlana ne sex worker. Yena ufika elale nomkakhe. Uma lo muntu elele nomkakhe before sleeping with anyone else, le nhlupheko uyayifaka kumkakhe. Mekade ukuyifaka kumkakhe, lo mkakhe lokusasa uma yena engaphinda futhi elale nalo muntu lo, inhlupheko uyithwala yonke. That person akalapheki, akuna umuntu ongamsiza, akuna umuntu ongamenzela anything. Isithwalo has to do with water spirits. Lapha emanzini kunento esithathayo. Lapha emanzini kunento ehambisana lento le esikusebenzela ngayo. Isithwalo mntaka ngifuna ngizwe kahle. Isithwalo is there ukuthi sublift impilo yakho. Isithwalo is there ukusenza ukuthi impilo yakho igijime. Ngama yamagama uthwala into yakho ukuthi igijime. Wenza ukuthi inhlanhla zakho zigijime. Wenza ukuthi umnotho wakho ugijime. Awufuneki linda ukuthi uNkulunkulu athi uzokwenzela 50 years ago. uNkulunkulu akatswafi ukuthi akubusise after 44 years from today. Una 44 wena uNkulunkulu akubusise after 44 years ngegeneration yakho esibili noma esithathu. You cannot wait for such God. You cannot wait for such God. You can't. You need ukuthi into yakho uyiphushe ize kwena. Manje uma ngikwenzela mina isithwalo semfihlo. Isithwalo semfihlo sibiza imali enga 200,000. I need you to come ngemali enga 55,000. Noma 100,000, noma 150,000. Ngizokwenzela. Lento le into ama politician, into abafundisi, into eyinyanga ezinkulu
ngiyakwenza lento le impilo yakho ikwazi ukuthi ishintshe. Inyanga yoMPEDI from 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD. Nina bosisi enithengisa umzimba bakwethu, nenza umsebenzi wethu kunyanga ube lula. Qhubekani bantu bami. Siyabonga. Makhosi. Sibonge mkhulu, sibonge babukeli bonke benyanga yoMPEDI TV.